Dragi vsi, dobrodošli na pogovoru Režijski dialog, 6. dan festivala. Veliko predstav je že bilo, veliko pogovorov je že bilo. Upam, da ste uživali v teh dnevih. Srečo imamo, da se nam je vreme spet naredilo. Pogovor, ki smo ga imeli včeraj, ni pokvaril tega vremena, čeprav je bilo ženske v drami in drame v ženski pogovor. Danes se bomo pogovarjali s Pavlom Marđelijem in z Igorjem Vuk-Torbico. Prosim, en aplaus, kot sem najprej v osnovi. Hinkemana, ki ga je režiral Igor Vuk-Torbica, se je dalo videti v ponedeljek. Jutri se bo dalo videti Žena Kosorja, ki jo je režiral Pavlo Marđelij. Meni se je zdelo izredno zanimivo, da bi imeli pogovor z njima dvema, ki sta tukaj predstavila svoje predstave. Predvsem se mi zdi, ker gre za dva izjemna režiserja, vsakega v svoji generaciji. Mislim, da se bo dalo veliko lepega in koristnega zvedeti. O Pavlu Marđeliju vemo marsikaj, o Igorju Vuk-Torbici vemo manj, čeprav smo lahko eno predstavo videli. Zdelo se mi je pa tudi zelo pomembno, da pogovor vodita dva mlada režiserja, ravno kar še akademca, Nina Rajić-Kranjac in Juš Zidar. Mislim, da imata ona dva največ vprašanj za ta dva režiserja. Prosim, uživajte, izvolite, prosim. Pozdravljeni vsi, super da vas je toliko i dobrodošli. Mi bi samo na početku možda progovorili par reči šta i kako i zašto smo pripremili te papire. Naime, kao što ste čuli, došli smo iz akademije ili tu smo u nekom tom prostoru između i imamo veliki problem. Pa sad smo htjeli iskoristiti priliku da vas dvojicu pitamo o nekim tim problemima, šta i kako vi sa njima se bavite i tako i kako ih rešavate. Ampak na tem trenutku tudi se mi zdi pomembno, da v kateremkoli trenutku vas karkoli zanima, ali pa mi dva recimo zavijava nekam drugam, pa za neko temo prej še imate pogovor, da se vi tudi vključite. Mogoče bi si samo en sistem zmislili, da bi vsi slišali, da lahko tudi pridete do mikrofona, pa tako se pravi, ko imate vprašanje, dvigate roko, mi bomo s kablom prišli do vas, vprašali, vi vprašajte, in pa bomo prišli nazaj in dali mikrofon. Ok? Dobro. Še Juš, ti kaj poje? Mislim, ništa, ja ne pričam ne slovenski, ne hrvaški, ne srpski, ja pričam nešto između, ni na čem pomoć. Skratka, evo, tak mi nismo dobili neke specifične teme u čemu ćemo razgovarati i pitat ćemo to što nas zbunjava. Ok, i razdelili smo po nekim sklopovima. Prvi bi se zvao legitimnost, odgovornost pozorišta, kazališta, gledališća. Znači, šta je po vama mesto i odgovornost, u stvari, šta je odgovornost pozorišta? Mislim da je odgovornost sve veća, zato što i to gledam iz jednog aspekta. Ja sam kao klinac u ovakvim otprilike godina, kad se nekad moglo, se odlučio bio u Beograd kao Talijan koji je tamo bio došao, da ne budem više ni u ateljeu ni u nego sam otišao i u jednom teatru koji je bio u velikoj krizi, to je bio Beogradsko-Dransko, i sa nekim novim ljudima sam tamo napravio nešto što sam mislio da može biti, evo, u duhu ove sezone utopija. Nakon puno godina sam vodio kazalištu Düsseldorf. Nakon puno godina sam vodio od 6 godina, bio sam intendant teatra u kome sam počeo raditi kad sam imao 19 godina u Italiji. Dakle, kad govorim o tom putovanju unutar toga, mogu samo reći da je
teatar danas ima odgovornost koji svih slobodnih teritorija imaju. Dakle, on je opkoljen, teatar je opkoljen stvarnosti, real politikom sa jedne strane, dakle, opkoljen u svim, to vam kažem u tom geografskom luku koji sam uhvatio, ali mogu bi govoriti i o drugim zemljama. Nažalost se taj problem, pošto ja živim praktički na pola u Njemačkom i mislim da se to počinje osjećati i u Njemački, na moju veliku žalost. Vidjet ćete šta će se dogoditi sa Volksbühne uskoro. Mislim da je, dakle, teatar slobodna teritorija duha i gdje ono treba biti odbranjen svim sredstvima, dozvoljenim i pogotovo nedozvoljenim. Ja ne govorim samo o tome, evo u ovom trenutku ja nisam čovjek koji se bavi baš umoren od te silne politike, pokušavam se sad barem odmoriti na jednu drugu estetsku razinu, barem jedno kratko vreme kako bi se regenerirao. Jer ne mislim da je mašta i san mora biti ići samo u jednom smjeru, ali problem je u tome da uz taj takozvani napredak, taj neoliberalizam je oduzeo mogućnost polemike. Mogu reći ad apsurdum da je za kazalište i za umjetnost uopće interesantnije biti tamo gdje je represivnija politika. Recimo u ovom trenutku u Hrvatskoj misli se, sad će se mjeriti koliko je taj narod bude to u stanju dati neki otpor. Dakle, to je interesantnije nego u zemljama gdje se ugodnije živi, jer kad ugodnije živiš teže možeš artikulirati i formulirati svoju problematiku. A mislim da je ovo što sam rekao, to i mislim. Dakle, teatar je slobodna teritorija duha i mjesto gdje je obavezno sanjati. To je ono što ja mogu rezumirati, ja da vam ne dosađujem. Hvala. Pa, mislim da to dosta ovisi o kontekstu. Mislim, ja dolazim iz jednog konteksta, koji se zove Beograd. Ja mislim da Paolo ne zna, ali da je tamo u nekom smislu mnogo represivnije raditi. I ne mislim na ove podjele na fašiste i tako dalje, nego mislim da se toliko kao infrastruktura uvalila unutra koja jako dobro selektuje i čisti ko je podoban, a ko je nepodoban, a s druge strane mislim da, kako da kažem, da je danas dužnost onog ko stvara, mislim zato što meni je žao što to moram reći, ali imam dojam da teatar nije više opasan, što god prikazivao, nije više opasan i nema taj potencijal kakav je imao možda 60-ih, 70-ih pa i 80-ih. I u tom smislu imam osjećaj da nije na onom koji stvara, da samo postavlja pitanja i da označava problem, nego da i sam postane problem. Da postane vršitelj problema. I mislim da u tom smislu reditelj na neki način mora izazivati probleme. Doduše, kako da vam kažem, to odvede, mene to odvelo iz Beograda, jer, kako da kažem, moje predstave ne bih rekao da su političke ili se bave političkim, ali moja usta i moja javna, kako da kažem, moje javno dejstvo nije po volji tamo. Tako da, kako da kažem, drago mi je da sam drugdje primljen, što ne znači da ću biti blag. Htjeli smo pitati o tome koliko zavisi kontekst u kom radite, koliko vaš rad zavisi od konteksta u kom radite. Znači, da li shvaćate u postupku ili u misli pozorišta neke drugčije strategije ako radite u Srbiji ili u Italiji ili bilo gdje?
kako, da. Možda samo to, kad obojica ste omenili politički, možda i to u tom smislu bi bilo dobro raščititi šta je to političko u pozorištu. Jer tu mi se čini da, barem, da postoji neko pogrešno mišljenje, ja mislim. Možda u tome kasnije, pa sad prvo u kontekstu, ili ako vidite neku povezavu da to kažete, Paolo. Naravno da je teatar vezan uz kulturološki, uz geopolitičku kontekstu u kome djeluje, dakle kad vi radite u Južnu Ameriku, a sa Željkom smo vi nekoliko puta uzimate problematike koje su vruće, kad idete negdje drugdje u Izraelu, imate isto, osjećate tu obavezu i tako dalje, ali mislim da je, ili kad idem bilo gdje, ali mislim da nije dobro misliti da teatr može dizati revoluciju. Teatr digao revoluciju u 19. stoljeću i je bio jedino mjesto okupljanje. Dakle, ono Viva Verdi, to Viva Vittorio Emanuele, Re d'Italia, to danas ne bi prošlo jer mislim nije više mjesto masovno okupljanje i nije, nakon pojava radije televizije, nakon ulazak u 20. stoljeću, to je ono što Brecht je govorio. Mislim, moramo voditi računa o jednoj promjeni da je teatar je mjesto postao u kome se treba uspostaviti jedan dijalog sa inteligencijom jednog grada i to nije malo. To je puno i naravno da to ima pravo, Vuka kaže da to mora biti, se mora istrajati u provokaciji, ali ja mislim da nije jedan argument ne smije biti isključen, zato što teatar nije samo političko biće, ono može biti, ono je politično biće. Dakle, u Camuseovom smislu reflektira egzistencijalno. Dakle, sve što je egzistencija, pa i neki put treba voditi računa, šta ja znam, da se ti kao čovjek, da se ti moraš isprazniti iz nekih svojih intelektualnih tegoba i da sa svojim ansamblom možeš otići u neku apstrakciju kako bi se poslije šaržirao i ponovo napunio nekom strujom koja bi ti dala mogućnost, koja bi ti sortirala sama neke probleme. To kažem zato što se ja nalazim ovako u fazu u ovom trenutku. Pa, apropo konteksta, sigurno da je bitan kontekst i meni je recimo, sad radim ovdje u Sloveniji, jer sam odrastao u Hrvatskoj, školovao sam se u Beogradu, a u Sloveniji sam samo znao prolaziti kad bi išao u Trst ili na neke vikende i tako dalje. I moram priznat da je u jednom smislu to apsolutno važno za mene. Meni kontekst uvijek važan, ali mi je sad izazov zapravo i zato kao beba snimam sve, znaš. I super je biti u toj poziciji da sam sveden na bebu, znaš, jer evo, stalno Katu pitam kako da tražim vodu, kako da, znaš, tako da mislim da je i to nešto što je političko, a što meni daje teatar. Činjenica da ja jednu kulturu moram upoznat, prihvatiti i na kraju krajeva pogledat sa nekom oštricom kritike, jeli. A s druge strane, za mene, kad govorimo o tom pojmu političkog, za mene najbitnije ono što se događa između glumca i mene. Odnosno između mojih ljudi sa kojima radim. Mislim da je to najveća politika i najveći politički korak, ako ja vidim da se neko mijenja zbog mene i da se ja mijenjam zbog nekoga, tada teatar ispunjava apsolutno najveći svoj politički
potencijal. A onda samim tim posljedično ako vidim da neki mladi ljudi u publici zbog toga žele ući u teatar, imam dojam da smo mi našu misiju ispunili, zapravo teatar koji proizvodi želju za teatrom. Mislim da je to najveća politika, a kada govorimo nešto van probe, onda je moje da, barem ja to tako osjećam, ne tvrdim da je to apsolutna istina, ali recimo meni je govorit ću o Beogradu zato što silom prilike tamo živim i radim, meni je tamo bitno da te neke fiksne vrijednosti slomim. I mislim da je to politika tamo, da se promijeni sam teatar ili način rada i tako dalje. I Beograd je zapravo u tom smislu na vrlo tankim nogama, zato što tu reakciju izaziva recimo odbijanje nagrade. Zato ja sam odbio 2 nagrade i to je izazvalo van proporcionalne reakcije, zato što je u nekom smislu to kako si mogao odbiti obitelj. Ja sam rekao zato što se sa obiteljim ne slažem, imamo rak i moramo ga srediti, pa onda jednog dana u tom kontekstu možda se prihvatim nagrade, eto, tako. Dobro. Sad već govorimo u stvari o predstavama i možda bi bilo zanimljivo čuti, recimo sad ću vam nabrojati pitanje koje mislim da mogu sve ići pod jedno, ok? Znači, zanimalo nas je kad projekat koji vam se nudi ne prihvaćate, da li ste ikad prihvatili priliku za rad iako nije bilo u skladu sa vašim željama, i treće, kad ste spremni na stvaranje nove predstave ili šta je dovoljni razlog za to da uđete u novi projekat. Možemo možda menjati, pa prvo Igor, pa poslije Pavle. Ja sam zapravo počeo rad u pozorištu tako što mi je ambicija potrčala ispred pameti i onda sam se prihvatio projekta, ali to je bilo jako traumatično. Zato što je bilo u koprodukciji, su bili Brijuni, Atelje i Novi Sad. I s jedne strane je bilo traumatično, a s druge strane je bilo dobro zato što je bilo prve godine. I onda sam ja taj proces prekinuo nakon 20 dana. Zbog raznih stvari nije postojala jedna osnovna. I to me zapravo naučilo da nikad više ne radim takvu stvar. S druge strane, trebalo je ustati, znate, jer kad jednom se desi takav fail sa predstavom, onda su sve oči su na vama i svi su u sumnji, ne može on napraviti predstavu, nešto nije u redu s njim i tako dalje. I onda se morate izdignuti iznad toga. Ali zapravo je tu najveća korekcija je bila ona autokorekcija. Ja sam morao da se smjestim u kontekst i da kažem ok, ovo ne, ovo da, ovo volim sad provjeriti prije nego što radimo predstavu i s druge strane volim da se okružim ljudima u koje imam povjerenja i da znam da zajedno imamo interes da napravimo to. Tako da ne vjerujem da ću tu grešku ponovo napraviti. Pa ja mislim da to znači prolazak koji mi nije drag kroz neku prošlost, kad je ne samo tu, nego šta znam, u ovoj kući recimo jedna predstava koja je bila pozora, koja je trebala ići na otvoriti Bitev zabranjena i koja je bila zabranjena u Italiji kao tekst Oskar Panica, šta ja znam, bile su, to zavisi u vrijeme u kome živiš i zavisi u fazi života u kome se nalaziš, ali odbit posao, to je, mislim, je u prirodi stvari.
je upriličena ne iz kukavičluka, nego baš iz jedne unutarnje potrebne koja ti se iracionalno stvara i koja ti se ukazuje kao neminovnost. Mislim da je to dio poštenja, to se dogodilo svakom u životu, meni se dogodilo nekoliko puta i još par puta i još na važnim mjestima, i to sam imao pravo, jer poslije toga sam dobio satisfakciju da se na tim istim mjestima igrom slučaja vratim sa jednom drugom dimenzijom, ali mislim da je to je, ali mislim da je ono što određuje, evo, to mi se čini interesantno. Baš u Njemačku sam bio baš u potrazi za tom, ono što sam rekao, provokacijom protiv komotnosti. Sam radio sa jednim mladim dramaturgom jednu novu verziju Alexander Kerlin, novu verziju Elektre, koja je bila vrlo onako zločasta, rekao bih, i to me odvelo da na polje nekog čitanja odvelo me slučajno negdje drugdje. Sve mi je bilo nekako, ajde recimo, dosadno, i onda sam sreo jedan autor koji misli da ću raditi u sljedećih godina i radit ću samo njega. Tako mi se sad čini. I to ću početi u drugom mjesecu jednu koprodukciju između Dortmunda i Deutsches Theater. Jedan Francuz koji me potpuno izludio i evo, mislim da kad si nemiran, mislim da neki put ti tražiš nešto, onda neke stvari traže tebe i nađu te. To je jednostavno to se može isto dogoditi. Mislim, meni je najbitnije od tih pitanja mi je pitanje kad vi osjećate da je kad ste sigurni ili šta vam treba, šta vam je dovoljan razlog da počinjate rad, s čime se zadovoljite. Mislim da dođeš na prvu probu, treba ti neka sigurnost, da pričaš sa timom, sa ljudima o nečem, i kad se vama čini da je neka ideja u fazi da možete počinjati, ili šta vam je motivacija za rad, da li je to neka intimna, da li je mislim, to se da. Pa, meni je uvijek intimna, ali ne mislim da čovjek treba biti spreman. U smislu da treba pristupati studiozno, režiji. Ja volim raditi s ljudima u smislu kad dođem, da ih upoznajem i da vidim šta oni već sadržavaju u sebi. I mislim da bilo kakav moj apsolutni koncept oko toga zapravo oduzima od režije gomilu soka ili mesa ili kako da kažem. Tako da ja volim haos i volim da stanem u centar haosa, pričao sam to i neki dan, i da otkloniš strah i priznaš, ja ljudi tražim. Razlog se može, naravno da čovjek uvijek ima razlog koji može biti, kako da kažem, zato što volim raditi, zato što me to čini da živim i da osjećam. Ne treba neki naročito velik razlog tekst. Naravno da postoji i ta dimenzija, ali razlog nekad čovjek može stvoriti na samom projektu, i za mene su ti razlozi zapravo najdubinskije prirode, jer se stvore iz autentičnog materijala koji je između mene i ansambla, između moje ekipe i mene i tako dalje. Tako da onda ja u tome svemu dobijem neki zamah kreativne energije i nađem svoje razloge. To su pronalaženje na licu mjesta zašto zapravo mi to radimo. Mislim, to je neki moj recept. Puno toga dijelim kao mišljenje, kao egzistencijalni postupak. Obično
tvoriš jedan tekst i ima neka imena. To je neka imena. Kad želiš pripovedati nešto što imaš potrebu, a nemaš potrebu, a ne želiš tekst, kao kad sam bio klinac sam se zaključio u mojih predstavama nikad neće biti ni teksta, ni autora, ni to. Bio sam jako isključiv i nisam naravno održao riječ, onda poslije putuješ ko zna gdje u svom životu, ali mislim, ono što je interesantno kad stvoriš, kad vidiš ta imena i kad imaš neku ideju za ispričati, to su, mislim, oči glumaca, onih budala koji će se sa tobom igrati do kraja. Mislim, i njihove... I ako želiš, pa sada fragmenti susreta, kodovi ponašanja, neka mjerila koje ti daju, koja ti dođu da znaš koliko korespondiraju sa tvojim titranjem unutarnjim, sa sensibilitetom i šta je. To je jedna apstrakcija. Ja mislim da ono što... Ja mislim da je režiser u teatru bitan i sve, može i bez njega, a može i bez teksta, a može i bez zgrade, bez direktora, bez svjetla, bez ničega, ne može bez glumaca. Teatar bez glumaca još nisam vidio, to je probao Mussolini 36. godine u Koloseum, zvalo se Svjetlost i zvuci, to je bila velika katastrofa. Dakle, to mislim da je to glumac smisao svega, to je ono što mislim. Ima tamo, mislim, Tolstoj kad uvijek bi se pripremao za pisanje i onda bi napravio skicu zapravo šta će pisat, a onda bi pisao recimo 50 pisama prijateljima u kojima bi govorio kao to mi je ideja, o tome ću pisati i tako dalje, i uvijek bi na kraju završavao otprilike pismo sa sve imam, sve likove, problem, jasno sve, samo još ono što mi fali je još sitnica energije zablude. Ta energija zablude bi bilo upravo to što se stvori u teatru između reditelja i glumaca. Dakle, neka zabluda zapravo da je to bitno, ali daje nevjerovatnu energiju i daje nevjerovatan motor da se radi. I to je ono, možda odgovor na tvoje pitanje. Može se i ne dogoditi, u smislu može se i ne proizvesti, ali kad čovjek osjeti energiju zablude, da je sve što radi zbog nečeg bitno, mislim da je to najljepša stvar u teatru koja postoji. Zapravo u teatru vrlo često ono što je nebitno je užasno bitno. To je, jer ono što je bitno toliko evidentno bitno da nije bitno. Obojica ste pomenuli glumce i tu energiju, možda bi sad bilo zanimljivo pitati šta očekujete od njih ili od ekipe, ili šta vam je, recimo, očekujete malo gruba reč, ali u principu kad radite sa glumcem, kakvi su ti glumci? Idealni. Pa, ono što očekuješ od njih, to moraš prije svega 200-300 puta više očekivati od sebe. Inače ne možeš od njih ništa ni očekivati. Mislim, i to nije pitanje motivacije. To je pitanje meta jezika. To je semiotičko pitanje. To više nije pitanje. To je, znaš, draga moja, znate što mislim da ono što je interesantno je ta neprestana promjena glumca. Zato što život ga neprestano mijenja i on nosi neke ožiljke na svojoj duši koji će neprestano, ta duša se neprestano promijeni i to. I ako vi, dakle, ne radi se o motivaciji, radi se o pronalaženju nekih unutrašnjih svetova koji su
zajednički, koji imaju jedno simbiotičko htjenje, a ne radi se, ne vjeruje da se u kazalištu radi o diktaturi estetike, nego ta estetika ili je, oprostite, to je možda prevaziđeno, ali ili ta estetika je rezultat jednog ekstremnog ljubavnog susreta koji je i konfliktualan i sve što hoćeš i strašno problematičan i što kaže, mislim da je vrlo često proizvođen i kaosom u komunikaciji, u potraživanju nekih duhovnih orgazma, ne znam kako to da definiramo, barem na trenutke. Ne? I onda mislim da glumac može, da ako stignete do toga, može glumac fenomenalno interpretirati na način koji želite, kao tragediju, komediju, tragikomiku i telefonski imenik. Mislim, i pri tom se ne šalim kad to govori. Telefonski imenik je jedan kompromis zbir sudbina. Dakle, mislim da ne adresa broj telefona i to. Mislim da glumac to može. Jesi li ti u stanju to proizvoditi, to je drugo pitanje. Pa da, mislim, slažem se dosta sa Pavlom, ne očekujem ništa naročito od glumca. Zapravo očekujem da, nema očekivanja, nego je volio bi da se desi da strah koji postoji u njemu i u meni i trema, da se to otkloni, to jest da tome damo oblik kroz ovaj duhovni orgazam o kojem govori Paolo. Dakle, da svi ono što čini glumca u tom trenutku, da sva ta pitanja koja, kaže Paolo, da mu se dešavaju i u privatnom životu i u svemu, da je spreman da uloži to što jeste on u tom trenutku u proces koji stvaramo, to jest da strah, jer mi smo uvijek u strahu, strah nas, pokreće sve, da je spreman uloži taj strah da da oblik tome, koji onda postaje uloga ili predstava, dio predstave. To je to. Mada mislim da ima reditelja koji, kako da kažem, mislim, ali i to je legitimno, postoji teatar koji, teatar je sve ono što napravimo od njega i ja pozdravljam svaki metod, tako da ovo je moj. Sad kad ste pričali o glumcih, već ste možda odgovorili na pitanje, ali ako imate još nešto da kažete, mislim, pitat smo vas htjeli o funkciji, šta je po vaše funkcija redatelja u tom autorskom procesu. Mislim, to naravno da zavisi od svake predstave, jer je svaki proces drugčiji, ali tako kako očekivate nešto od glumca, šta očekivate od sebe ili šta je neka stalna funkcija reditelja? Pa šta je stalna funkcija reditelja? Recimo, to je isto jako ovisno o tom geopolitičkom prostoru. Kad je Vuk govorio o mladim ljudima, o novoj publici, ja mislim da predstave ne stvaraju novu publiku. Mogu povući više, manje, drugačije. Mislim da je problem da su institucije kulture, da je normalno ići u apoteci kupiti lijekove i normalno je ići u mesnicu i kupiti meso i normalno je doći u teatru i vidjeti predstavu. Ali mislim da teatar treba biti far kulture unutar grada i mislim da recimo Njemci znaju jako dobro to upotrebiti. Ja sam to u Italiji upotrebljavao glumce svoje, jer sam bio praktički jedini teatar dok sam tamo u Italiji koji je imao stalnu trupu, jer tamo su glumci stvarno
slobodno roblje na tržište robe i ti kupiš, tamo i kupuju po 3-4 mjeseca. Moji su imali ugovor 6 godina i imali su ugovor 6 godina s tim da su radili ko konji. Puno sam štedio, pa zahvaljujući njih, i puno investirao u drugim predstavama, ali oni su imali jednu obavezu. Sa mladim režiserima i raditi od srednje škole do fakulteta, ogromno mnogo brojnih laboratorija koji su rezultirali nekim predstavama koji su se na kraju sezone prikazivali u ti 4 teatra koji sam ja imao. Dakle, i to se dogodilo da više od 5000 mladih ljudi su stali na pozornici. Ljudi koji nemaju ambicije biti glumci su stali na pozornicama tim i osjetili su što je rad u teatru. Prije svega to, naravno, ti tekstovi, ti projekti su bili pažljivo birani izvan ono, dakle, u školi se nije učio Orwell, Pasolini. Evo, pred neki dan je bio zadnji, pošto ovo je bila moja zadnja, zove bio zadnji laboratorij o Pasolini, gde 70 mladih ljudi su stali na pozornici. Uvek novi. Dakle, i ti ljudi posle toga, kad sam ja došao u teatru, to je u Metastaziju, u tom baroku, kažeš pogotovo ne u onu tvornicu, je bilo, držali su doživio šok, bilo je puno tih gospođa sa vizonskim ovim bundama, kad sam otišao je bilo puno mladih ljudi, ali to nije rezultat samo repertoara, već repertoar može u nekim segmentima interesirati i probuditi, ali je to minimalno naspram aspekt, mislim, fali jedna koordinacija u indukt između škole i kazalište i fali da se neki mladi režiseri i formiraju i kroz to. Njemci imaju house režiser koji se bavi tim stvarima sa čitavom dramaturgijom i koji tu se već počelo ići i po samoposlugama i sad su napravili jednu sjajnu stvar u Dortmundu, baš su se jedan mladi režiser napravio genijalnu stvar, je i sve obukao u policiji sa puškama, pa su otišli loviti u jednom vrlo opasnoj četvrti neonacisti. I neonacisti su mislili da su ovi, da ih ovi čekaju, a to su bili glumci. I to, dakle, ima različite mogućnosti i mislim da teatar ne smije zaboraviti, to mora potencirati, da mora biti, ne smije biti bunker, ne smije proći kraj njega i misliti to je neka institucija koji radi za se, nego da je to svetionik koji je jedna radionica u rukama mladih ljudi. Mislim da je to, recimo, u Hrvatskoj, recimo, ne poznajem sad situaciju, tu čini mi se da je slična, ali u Hrvatskoj, recimo, teatri, imaš puno teatra gdje glumci sede, primaju plaću, ne rade ništa. Ja mislim da to skandalozno, da bi se to trebalo. Evo, u ovom teatru nema jedan slobodan glumac, to vam garantiram, ali jer ima i previše posla, ali hoćete, mislim, to je problem, ali svejedno bi se trebalo naći jedna koordinacija, jer mlada publika neće samo sebe doći. Pa ja mislim da se ne bi složio ovdje s Paulom, zato što sam ja kao otprilike kao streler ušao u teatar prvi put da se sakrijem od kiša. Kasno sam zapravo upoznao teatar i bio je bitev i ušao sam zaista onako, ajde da uđem ja. I gledao sam Castelluccija i pamtim da je to bio za mene toliki kulturološki šok da sam izašao vani iz kazališta, krenuo kući i nakon 20 minuta sam shvatio da sam potpuno otišao na drugi kraj grada, da mi je kuća lijevo, da sam ja otišao desno i tako dalje. Tako da mislim da teatar sigurno da u nekim ljudima može proizvesti teatar ili okinuti. Ja nisam
nisam imao, kako da kažem, nisam se nikad susreo s ogledalom teatra o kojem mogu reći aha, mene ovo zanima. Da, apsolutno, je. Ali ako se borimo... Ne, ali ako se borimo za jednog, s druge strane ja mislim da je slučajnost vladar svih stvari i onda, kako da kažem, nema puno kiša. Da, ne znam, ja radim teatar u nadi da je to moguće. A što se tiče uloge reditelja, pa opet nemam neku fiksnu vrijednost jer postoje razni reditelji i razni procesi. Za mene je zapravo reditelj tu da napravi uslove za igru i da se onda ta igra zaigra i da se onda dođe do predstave. Naravno, onda dolaze ove mnogo tehničke stvari, a to je montaža, rezanje i kako sastavimo predstavu na kraju. Ali, opet kažem, to je moj način i pozdravljam svaki način. Ne mislim da ima jasan recept šta je reditelj u teatru, odnosno nisam ni ja uvijek isti reditelj u teatru unutar procesa. Igor, ti si pomenuo predstavu Castelluccija. Meni se isto dogodilo nešto slično u Zagrebu i sad vidim da smo prošli pored jednog pitanja, a to je pitanje kada predstava postaje umetničko delo. Da li postoji... Da, mislim, kad predstava nije više reprezentacija neke teksta ili da nije ispričavanje neke fikcije, mislim, kad predstava ili... Da, možda prvo to. Kad predstava postaje... Ne znam, ali nekad se dogodi. Nemam drugi odgovor, zaista. Možda Paolo ima veće iskustvo. Pojma nemam, mislim, apsolutno pojma nemam, niti je to moja u životu preokupacija. Naravno da ima unutar svakog autorstva oscilacije, to samo budale nemaju oscilacije, jer nemaju dileme, jer nemaju protupitanja, dakle, mislim, to isto se slaže, mislim, to se nikad ne zna i to me ta definicija umjetničkog djela me tako nervira da ne mogu na to pitanje naprosto odgovoriti. Imam još jedno pitanje u tom sklopu. Kad predstava završava? Ne znam. Ili čime? Čime se predstava završava? Predstava kao dijelo ili, mislim, kao proces kad se završava to? Kad se završava život predstava? Pa, ovaj prvi. Ja mislim da za mene predstava završava onog trenutka kad je nadrastam. Onog trenutka kad pogledam na svoju predstavu i osjećam se otuđen od nje. U smislu, osjećam da bi drugačije i bolje i pametnije ili možda gluplje, ali drugačije. A za publiku, ne znam, nemam odgovor. Ja mislim da je odgovor dobro ga je rekao, ali je malo bio svjestan da je rekao kad je rekao, ali je super rekao kad je rekao život predstave. Mislim da je pitanje jednostavno, jer jednostavnije nego što vi mislite. Mislim da cilj nije kraj. Cilj je put. Kraj je kraj. Dakle, u životu ima rođenje i smrt. Cilj nije kraj, nego je put. U predstavi isto tako, pošto ima početak i kraj, isto kao život. Zato su glumci ljudi koji su u stanju svako večer umreti pa otići na piće. Mislim,
jer predstava nije reprodukcija života, je uzaludni vjerojatno pokušaj njezine sinteze. A ako ono je sinteza života, onda kako život ima početak i kraj, i predstava ima početak i kraj, i cilj nije kraj, nego je put, dakle je napraviti. Pa onda posle toga ko živ komata. Onda nešto s čime se puno nas dvojica bavi sad, jer smo, mislim, dobili smo neke projekate i tako, i razgovaramo sa ljudima i tako, i mislim, ljudi nam pričaju neku fiksnu ideju da postoji neka publika u jednom pozorištu koja jako dobro zna šta će gledati i da mi trebamo da napravimo predstavu za to publiku. Mislim, pitanje je da li vjerujete da postoji neka profilirana publika i u kom smislu vas to zaposluje? Ne, mislim da je to pogrešan pristup. Znam da institucije tjeraju i očekuju i često mi padnemo u tu vrstu vrtloga razmišljanja, ali mislim da sam pričao već neki dan ili možda možda privatno. Ja kad sam bio pozvan od Jugoslovenskog dramskog teatra da radim Razbijeni krčak, onda smo ja i Branko Hojnik smo preko Skype-a radili. I onda sam i ja i Branko smo htjeli da napravimo nekako JDP-ovsku scenografiju. I napravili smo stvarno nekako JDP-ovsku scenografiju, jako lijepu i tako dalje. I složili smo se preko Skype-a, to je to i tako dalje, ali smo osjetili ja i on neku vrstu srama i nelagode. Jako smo se sramili i trebalo nam je mjesec dana da počnemo proces i da se jednog dana pogledamo i kažemo ma daj bacimo ovo sve, ajmo rock and roll, dovuci tu ovaj stol, baci kulise, nema kulisa i tako dalje. I to je otvorilo predstavu na taj način da je ja ne znam kakva bi to predstava bila da nismo imali hrabrosti da kažemo sklonimo to sve. Tako da moj savjet vama je da ne pravite ovo što je Paolo, to se nadovezuje apsolutno. Ne pravite predstavu ni radi rađanja, ni radi smrti, nego radi procesa i što god vam proces poručuje unutar, to slušajte. Jer će doći neka publika koja ne zna ni da to voli i zavoljet će to. Kao neki crni labud će biti to u teatru. Mislim, to je sad nek sklop pitanja o tome. Mislim... Jel vam dosadno? Nije dosadno. Jel vam naporno? Imamo još taka lagana pitanja isto. Možemo malo sa time, pa onda opet nazad. Jel vama dosadno? Vama? A zamenjamo malo. Recimo jedno pitanje koje mene uvek fascinira i uvek pitam tako ljude šta i kako, to je kakve filmove gledate, slikarstvo, muzika, šta vas inspiriše. Recimo ja bi malo o tome pa bi se onda vratila, možda da se malo popustimo. I Paolo, hoćete i Vuk jer vam treba nešto malo da popijete isto. Neko limunada. Oprosti? Nikad nisam naručio limunada jedna. Ok, to će doći. Sad to, filmovi, knjige, muzika, šta od toga, ili neki autori, šta vas zanima? Knjige, ja sam užasan čitač, tako da užasan, onako baš konzumiram jako puno knjiga, tako da ne znam šta bi vam sad govorio. U ovom trenutku evo sam se potpuno zaljubio u jednu američku, zove se, ona je rođena na Aljaski, zove se Lucia Berlin, ona je umrla 10-ak godina i piše genijalne kratke pripovetke, naprosto čovjek se izljudio toga. Ali to je jedna od zadnjih koji sam, zato što sam čitao
malu kritiku u Frankfurter Allgemeine, otišao sam u Italiji, pa ne bio sam u Italiji, pa sam je pronašao, mislim da je fantastično. Knjige, naravno se vraćaš na stare, ima neke koje moraš pročitati stalno u životu, to bi se barem mene nije pun, nije veliki izbor, a onda ima jednostavno čitanje dalje. Za filmove moram priznati da sam apsolutno strog. Imam svoje autore kao u galeriji i ti autori poštujem. Akceptiram kad se nekog novog autora vrlo teško ugura među tim mojim autorima, ali ne ide gleda budalaštine. To ne interesira me kino kao trend i kao objašnjavanje neke kulture koji mi se čini dosta dobro znam i koja je dosta, ako hoćemo, dosadna i trivialna. Mene interesiraju i ima isto između starih majstora, ti koji neki put moram ponovo vidjeti isto kao knjige i recimo uzimam Ljubića ili Billy Wildera, neko iz neki koji su više zaboravljeni iz tih Židova koji su otišli u Americi i napravili, ako hoćemo, povijest novog kina. I naravno, dobro, to imam i neke... A za slikarstvo, nemojte me pitati, pošto sam rođen u Toskani i ja mislim da slikarstvo mi je do tu, ali imam svoje neke apsolutne idole, ne, šta ja znam, od Rafaela nadalje, pa to idem gledati. Pa u tom smislu ja sam prilično pravi bastard. Ja zapravo sve koristim, sve filmove gledam i najgluplje i najhollywoodskije i tako dalje. Jer mislim da nikad ne znaš iz čega će i šta će te pokrenuti. Naravno da volim, ali recimo, ne znam, prethodne ili ove godine, na primjer, umro Ettore Scola. Ali, ne znam, možda znate, vjerojatno znate, starije generacije znaju. Meni je taj reditelj, recimo, meni je njegova smrt bila, na primjer, tragičnija nego Bergmanova smrt pre 5 ili 6 godina i tako dalje, zato što je za mene, za moju ličnu istoriju, Ettore Scola bio neka vrsta Biblije i tako dalje. S druge strane, ja sam rastao u Istri i na međi te talijanske kulture, mediteranske i balkanske i tako dalje. Tako da ne bi izdvajao neke autore, ali mislim da sve što čovjeku otkine neku vrstu ili pokrene neku vrstu kreativnosti, ja apsolutno od muzike živim na YouTube. Tražim stalno nešto i otkrivam, jer mi kroz muziku dobijam ideje i slike, tako da ne mislim da je to neki recept ili ne znam šta, ali to je moj način. Nisam baš zadovoljan sa modernom likovnom umjetnošću. Uopšte stvarno se trudim, nisam ignorantan, ali često odlazim i ne dobivam ništa natrag. Tako da, u tom smislu sam možda malo konzervativniji i više volim klasike ili tako nazvam. Specijalno pa opremljen je, ako ideš u Hamburg, Bahnhof, u Berlinu gledat Boysa, nećeš ostati ravnodušan, ali očeću... Ne, ali to čak ne, o Boysa, mislim baš na savremenu. Na danas, da, danas je performance, tako da ima interesantne stvari, ima sigurno interesantne stvari, ali dobro, ja evo shvatam, Boys još uvijek našim čovjekom je, ali dobro, naravno da je ono što smo
govorili, ne, to je posljedica tog, mislim da neoliberalizam stvara i umjetničku impotenciju. Da je posljedica tog jednog međuprostora, jer se mi nalazimo praktički u srednji vijek elektronike. Mi nismo svjesni da smo u srednji vijek i da u srednji vijek ti znaš da ima malo svjetlosti. I mislim da na likovnom umjetnosti se to specijalno reflektira. Kao što se reflektira na kino. Zato što, recimo, kao čovjek koji je kao klinac prakticirao, naravno, De Sica, Visconti, to sve to skupa, naravno, Fellini, to i ne samo to, nego cijela francuska škola koja je bila jako zanimljiva, Truffaut, Godard i to, Romer i to, naravno da ima poseban sensibilitet da prema nekim sredinama u kome se rađaju neki drugi producentski poduhvati gdje nije distribucija obsesija, a to su recimo nova rumunska škola, Turci imaju fantastične režisere, imali su i prije ove represije, prije prve i druge represije imali su i Egipćani, recimo Šahin je bio genijalan tip, ima Izrael par interesantnih klinaca koji rade propalestinske filmove, a zato nisu distribuirani. Mislim, kino me interesira isto iz tog aspekta, kada daje otpor komercijalnom distribucijom i kada se rađaju neke neočekivane stvari. Zato sam rekao, ne dam se, nemam puno vremena, a kad si dajem vremena, preferiram ići tražiti u tim područjima. I kako sam se bavio ovim čudnim jezicima, recimo rumunski još uvijek govorim, onda ne moraju biti ni prevedeni, pa možeš guštije ići i gledat filmove tamo gdje možeš loviti sam, a ne čekaš da ti neko titluje ili da ti neko to servira na platno, onako da bi zaradio novce. Ja bi se oslonila na to, rekli ste nemam puno vremena. Mi smo čitali malo te bivše galerijske liste, mi tako zovemo, ili programska knjižica. I naleteli smo na jednu iz 95. godine, sad ću pročitati u slovenščini, pa ću vam prevesti, a ja mislim da ćete se setiti, jer to je vaša izjava. I ide ovako, mi smo to nazvali preroška slutna konca ustvarjalnosti. I Pavel kaže, pogosto želujem za svobodo, ki sem jo imel v preteklosti. Tudi v Jugoslaviji, ko sem lahko delal predstavo 3, 4 ali 5 mesecev. To je na Zahodu vedno manj mogoče. Upam, da v deželah, kot so Slovenija, Makedonija, Hrvaška in drugih deželah nekdanje Jugoslavije, ne bodo zagrešili napake, da bi posnemali Zahod. Pri krizi v Franciji in Nemčiji gre za krizo produkcije, saj je preveč produkcije in premalo ustvarjanja. Sad smo tu, ne? Sad smo u nekom trenu hiperprodukcije, u neki produkciji u kojoj ima čovjek 2 mjeseca da zaradi predstavu i gdje sad tu, mislim, šta sad? Recimo, samo da bi to iskoristili, da ne bi bilo tako depresivno, tu su ljudi, to smo pročitali, vi ste još uvijek tog mišljenja i možda bi samo zauzeli taj stav i možda iskoristili tu priliku da na glas kažemo zašto to tako stvarno bi trebalo da bude. Možda u tom smislu da pogledamo i progovorimo nešto. Mislim da ne imam pravo to reći, da ja još uvijek ustrajem u to, jer je recimo kazalište koje sam vodio do pre nekoliko mjeseci, nikad nisam postavio taj limit. Mislim, naravno sam se izabrao i neke ljude, recimo pa i neki mladi ljudi
koji su adaptirali i radili roman Sibirsko vaspitanje, se zove taj roman, iz Napolja. Oni su imali, ja sam ih podržao mesecima to. Isto kako sam podržao u okvirima svoje mogućnosti ekonomske Petar Stein, koji je radio Pintera za mene povratak kući i koji ima neke uvjete, ima tamo na svom imanju neki teatar, ali sam mu ja tamo umri, ali sam ga ja i kako nisam dao svojim glumcima da izađu, Massimo Castri koji je zadnji put režirao, je imao 3,5 mjeseca vremena, to je njegova zadnja režija, nažalost, nije više sa nama, veliki tip, i sebi sam dao vremena. Pitanje raskoraka, mislim, pitanje akceptiranja nekih stvarnosti, nekih realiteta, ne znači da ti mijenja unutarnje potrebe i mišljenje. Ja sam još uvijek tako mišljenja da treba manje proizvoditi i da treba dulje raditi, ali zato trebaju i uvjeti. Recimo, kad imaš repertoarni teatar i moraš stalno mijenjati naslove, onda se tu stvaraju neki zastoji u politici proizvodnje. To je razgovor na koji ja u ovom trenutku ni ja ni on ne vjerujem da ne možemo odgovoriti. Mislim da je to pitanje na koje može Igor odgovoriti, dakle mogu intendanti odgovoriti, može neko iz Ministarstva kulture biti tu i o tome razgovarati. To ne pripada, ne mogu ja to nije pitanje koje ni ja ni on možemo riješiti, koliko ja vidim. Da, nisam siguran ni koliko Igor ili oni mogu, pitanje je i sljedeće. Pitanje, sigurno i trebalo bi se otvoriti, ali ja mislim da prosto nismo svi unisoni, jednaki u tome i da gomilu glumaca ne bi htjelo da radi predstave od 6 mjeseci. Ja lično bi, ali ja mislim da treba dati kako da kažem, pravo izbora da može postojati i ovo i ovo. Odnosno, kad bi naše male kulture imale off scene, to je scene u kojima je moguća alternativno stvaranje predstava, mislim da bi ljudi kojima je potrebna ta vrsta rada otišli, a onda bi ta i takva scena djelovala i na mainstream scenu, odnosno na repertoarsko kazalište. Tako da je stvar veća i od Igora, i od ministra, i od... Ja se slažem, ali se slažem s tobom, ali mislim da ima neke projekte, ne svi, ali imaju neke projekte koji imaju potrebu za neki drugačiji život i drugačiji pristup. To bi moglo bi se naći. Ono što oni mi se žele da oni postavljaju pitanje hiperprodukcije stoji zapravo u pozadini tog pitanja i to je jedno pitanje koje je vezano uz način financiranja, dakle u to koliko te naslova tjeraju da ti realiziraš da bi dobio novce i tako da. To je kompleksno političko pitanje, a isto je istina da glumci više, kad govorimo opet se vraćamo u neoliberalizam koji stvara poteškoće. Isto glumci danas su vezani sa neke druge radnje koje nemaju veze sa teatrom. I zato postoji isto kod njih jedna stanovita žurba, njima se više isplati brže raditi. To bi trebalo biti raščišćeno isto. Ko je unutra, ko je van, što, koliko, a onda koliko se onda to plaća i to. To recimo u Zagrebu je goruće pitanje, po meni, sa svim tim televizijama. Možda u tom smislu
ideologije savremene, treba još nešto da se raščisti. Ajde, samo pitanje, neću komentara mojeg. Mislim, evo, ajde, pitanje. Oni sreće da ima ideologija. Pa problem je pomankanje ideologije. Pa problem je valjda odsutnost ideologije. Dakle, pa kad ovo kazalište ima kao naslov Utopija za sezonu, kad vidite da u Italiji neki gospodin vodi tu zemlju, prije svega to je treći čovjek koji vodi tu zemlju koji niko nije izabrao. A to nazovemo demokracijom. Dakle, taj vampir Mario Monti niko nije izabrao, njegov nasljednik Enrico Letta niko nije izabrao, Matteo Renzi niko nije izabrao, on vodi nešto što su ostaci neke ljevičarske stranke koja je imala jednu ideološku, filozofsku veliku tradiciju i on je čovjek, ja mogu reći da je Berlusconi bio bolji, jer Berlusconi je puno obećavao i ništa nije realizirao, a ovaj realizira njegov program i to od prve do zadnje točke. Dakle, gužva je, imam jedan prijatelj koji ga svi poznajete jer dolazi često u Ljubljani u Žižekovoj kući, to je Tarik Ali, dakle jedan od sigurno najinteresantnijih intelektualaca Europe, koji je sad pisan u divnu knjigu, pa apropo knjige kad mi kaže da čitate, to se zove Ekstremni centar. Jer danas je gužva u centru, jebote. Svi su u centru. Tu je tuča. Pa mogu reći da čak nema da ide. Onda se šalju 2-3 onako radi pejzaža više u ekstremnu desnicu i u ekstremnu ljevicu, ali gužva je priča je o tome da je nedostatak u tome zato što je gužva u centru, ekstremni centar je u pitanju. I to je kriza našeg, tu leži filozofska kriza razmišljanja, jer svi rade za te banke, svi. Koje je bilo pitanje? Pa pitanje je bilo, mislim, znam šta ćete reći, ali mislim da je treba otvoriti to. Da li mislite da je pozorištu potreban novac? I zašto i čemu? Mislim... Da. Da, i toga se ne treba stiditi, sramiti reći. Mi smo postali kao, postalo je sram baviti se kulturom i tražiti novac, jer smo i umjetnici su počeli misliti da su stvarno paraziti. Znači, mi smo podlegli toj glupavoj ideologiji i mi smo dopustili da posumnjamo. Mi smo dopustili da posumnjamo, a zapravo se slabo čujemo i zato što nije stvar o novcu, mislim. Jako je ružno o tome pričati, zato što je to, kako da kažem, kao da te neko uhvati na pogrešnu premisao koju ti uhvatiš da dalje pričaš. Kako je moguće akceptirati da kultura ima u stavku jedne države manje nego budalaštine? Kao recimo vojske, kao recimo... Kako je moguće akceptirati da kultura i školstvo... Živ je jedan od tih talijanskih ministara koji je apsolutno duboko prezire, zove se Tremonti, koji je rekao, pre nekoliko godina je rekao da se od kulture ne živi. A od kog, oprostite, đavola živi Italija ako ne od kulture? Venecija zaradi za jednu godinu koliko
Dalmacija za 5 godina. Za 1 godinu Venecija zaradi za 1 godinu koliko cijela Dalmacija zaradi za 5, 6, 7 godina. To su samo jedan grad. Da se od kulture ne može živjeti. Pa cijela Italija je demonstracija da se od kulture moglo bi se genijalno živjeti kada bi se taj princip uspostavio. Kultura je investicija. Kultura te spašava od imbecilizacije. Teatr te spašava od imbecilizacije naroda. Italijani su postali a nema tog naroda koji neće postati imbecil ili ima nekog superiornog gena. Imbecilizirati ljudi je samo politički proces. Sa 25 godina možeš ti imbecilizirati jedan narod. Italijani su danas svi imbecili. Dakle, ono što je govorila Montessori, pa za promijeniti jednu zemlju dovoljno 15 godina, dovoljno da ti promijeniš školstvo. Učiš te klince drugačije, pa promijeniš tu zemlju. Ko kaže da je kultura nije najinteligentnija investicija, je taj koji želi imbecilizirati prostor. To je ciljano. Ja mislim da nisu oni toliki ta politička škvadra koja se prodaje kao liberalna i zabrinuta za stavke, nisu oni toliko bedasti. Oni znaju da se, čini mi se, to i govorimo o nekoj europskoj škvadri, da se imbecilima se lakše vlada. Samo bih htio dodat, možda sam bio preblag, mislim da smo mi krivi za to. Mislim da mi treba da budemo oštri do toga i mislim da ja ne znam kako je u Sloveniji, ali u Srbiji i u Hrvatskoj je kultura na 0,48. Meni to zvuči kao trenutak do potpunog nestanka kulture i mislim da mi ne radimo ništa povodom toga. I to se vraćam na ono što sam prije govorio, ja mislim da je to bilo prvo pitanje. Ja povodom toga moram postati problem. Ja moram praviti probleme. Jer, kako da kažem, ne budem li pravio probleme, ja ću sigurno i moja generacija će živjeti 0,12% budžeta za kulturu. Tako da. Jel možeš malo opisati tvoju generaciju? Mogu u tom smislu da ona ne postoji kao generacija. Sigurno ne kao što su mnogi od vas mogli reći da postoji jedna unisonost generacije ili da ona barem ima neki obris sličnih ideja. U tom smislu, i ne mislim to da je samo pozitivno, ima i pozitivnih stvari, mislim da je ova generacija niz pojedinaca i niz karaktera, više ili manje razvijenih, ali u principu kao da svi imaju overpotentiv očeve. U smislu i moraju odrezati ocu pišu, a nikako da to naprave. To je moja generacija. A ja ću govoriti kao Camus, uvijek sam mislio to da ne postoji, da ne postoji pitanje da ne postoji pitanje generacije, da je to lažno pitanje. Postoji ljudi koji misle i ljudi koji ne misle. I to su dvije generacije na ovom svijetu. I to je Camus bio potpuno u pravu i ja mislim da još uvijek taj odgovor njegov je validan. Mogoče, ker je že pozno, mislim, vi imate probe. Dajte vi še kako vprašanje iz publike. Svima je sve jasno. Svi se slažu. Mene zanima ko je taj Francuz koji je malo raditi za A još ćete me, izdao Joël Pomerat se zove i obožavam ga. I
obožavam ga. Jednostavno ga obožavam. Za na kraj, samo to, ti si pomenuo isto off pozorište, kako bi se ti činilo dobro da u stvari tamo se da prostor na nekim dužim procesima, da se to razvija i da onda institucija u tom nekom smislu preuzme isti mehanizam. Da li sam te dobro razumela ili? Ne nužno isti mehanizam, nego mislim da ako postoji scena koja je alternativna, da će neminovno mijenjati i glavni tok. Pa Slovenija je jedan ako ne od primjera gdje je off izvršilo uticaj na mainstream. A na toj tački možda bi sad samo prokomentarisali neko dejstvo, mislim, nama se činilo, i to mi je zanimljivo, ovdje smo napisali to pitanje, smo ga opet preskočili, a to je da se mehanizmi off scene trenutno sele u instituciju i postaju nevjerovatno zanimljivi u smislu baš režije ili prostora neke, mi kažemo, uprizoritve, znači prostora baš komuniciranja iz predstave. Znači neki mehanizmi koji postoje već niz godina, oni se sada sele u institucionalno... To samo znači da je vrijeme za novu alternativu. To ne znači da je to alternativa, nego da je vrijeme za to da dođe neki drugi pristup i jezik van institucije. Mislim, kad bi govorili o željama ili o snovima, nekako kad bi bilo moguće, bilo bi predivno napraviti trupu od ljudi, glumaca iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Srbije, bez ovih pritisaka programskih Europe, da je to vezano uz kulturnu politiku ili ne znam šta, nego zaista da neko uoči i ima tu priliku da kaže ok, sad ću uzeti određeni broj ljudi i napravit ću neki pozorišni organizam. Mislim da bi to bilo bez presedana ovdje na ovim našim prostorima. Oprosti, to je već bilo. To je već bilo, ali govorim u ovim kontekstima. Znam da je bilo, da. Ne, sad, i to je nažalost kratko trajalo. To su, proputovali smo čitavim svijetom, sad nam predstavilo zva se Maglograđani od Gorkoga, gdje je igrala Ksenija Mišić. To se produciralo u Podgorici. Sa nekim sitnim novcima koji sam bio pronašao u Europi, bili su, dakle, Slovenci, Hrvati, Srbi, Makedonci, i pošto Enver Petrović je bio i Sarajevo Smit, Enver Petrović je bio ostao, onda sam uzeo jedan električar iza Kosova. I problem je u tome da je to, i tu je bila neka čuvena svađa, ako se sjećaš, možda se ne sjećaš, da ljudi koji su bili prijatelji, kao, zašto da ne kažemo, Anja Šovagović, Boris Tvrtan su me optuživali da to je protiv, za vrijeme rata, 95. ili 6. to bilo, ne mogu se sjetiti točno, ne mogu sjetiti točno godine, neću lagati. Dakle, zato što ovi prostori, jedan od trikova koji se tu koriste, je to da se narodima uvek ponudi prošlost, a ne budućnost. I onda kroz prošlost je lako zajebavati sve i reći, a to je, dakle, ovo, to, dakle, Tito unitaristički, to je titoizam, ne znam koliko sve floskule su pronašli. Sad bi bilo dosadno ići u rešerširanje toga, svega je bilo, ali problem je u tome da se ponudi prošlost, a ne budućnost. Ja sam i pričao o utopiji, mislim, kazališnoj utopijskoj ideji. S druge strane, možda je dobra stvar u ovoj generaciji što naša generacija nije znak
ni za šta. U sljedećem smislu, nemamo mi puno stvari sa Anjom Šovagović i nije Anja Šovagović nama mnogo šta. Ne, mora, ali bi njen glas bio nešto drugo za nas. Tako da je. Zdaj se res že približujemo koncu, se mi zdi, ne? Treba zaključiti. A res nima nišče nobenega vprašanja? Ne? Onda imam ja jedno tako. Za na kraj. Šta je najlepše u pozorištu? Doći. Slažem se. Hvala vam puno, meni je bilo divno, ja se nadam da i vama. I da se vidimo što